Clear to the Chibai Ule, the Shwaitlangi Kania, Tunhnai Chanchin, November ni Khata Changa, November ni Riadin Kara, Koshan Rumbona Chanchin, Ilongai Tlang. Theological Educations Committee Meeting, BCM Headquarters Office, Sapupale Pubuang Hola Nesu, Tuang Taka Zofel, Ani. Turel Chen Khatte. Reverend James Chuakai Liana, Associate Professor Atana Lankai ni se, Course Third Pani, Diploma in Christian Education, Extension Program le, Diploma in Clinical Pastoral Counseling, Residential, Hengtehi AEC at ni se, AICS malam na consultation ni se, JBS Mission Subject Pani Nabel ni se, JBS atan Dean of Extension Studies Navid to ni se, JBS lecturer tetan BCM pay rules and pay structure da veni se hei hi AEC at hentur ani. BCM Worship Department Bultumin BCM Office Serkon Sab Opale Pubuang Hola November ni sari sanghi sumni panga khan trainers meet nei ani. Trainers meet hi hun hiya chenin hun khatna hi Worship Director Reverend Gail Nunsangan akai shwaya PR zone Nunsangin trainers tetana shia tur chulpoi mo tesoin Reverend Dr. H. Lalkhamwana General Secretary in keynote address asoi Worship Director hian azai shwai tu tele remoi tumtu te mo phurna ti te Christian worship ti le inkhom shwai le thu soidan kalphung ti thupui mangin presentation aneya hun ni na hi chunulama thupui pathum mangin soi hona hun man ani pakhatna worship training kalpui dan clear let na le intin nge kan kalpui zelang pahni na Christian labua sakdan in ang laute sakdan in ang tlang tura malak chungchang pathumna trainers manual clear hauna trainers meet hi area pathum headquarters area Aizol area le Lungtlai area trainers te anni trainers ten nuamanti in an hlopui hle Pastoral Department Committee Meeting ni o BCM Headquarters Office Sab Upale Pubuanga Hola nei so President Reverend Dr. C. Vanlal Dikakai Shwaina Nwaya Tuang Taka Zofel ani He meeting a hiam pastor pangalak tharani a chung te chu Lalmatswana Fan I F Lianzara Fapa BCM South Vanlai Pai Bial Jailerin Oma Jailel Thangmoya Fapa BCM Emmanuel Bongkon Ramhlun Bial Ivan Arlaldin Kima Arvanal Lutafapa BCM Longtlai Veng Pui Longtlai East Bial PC Lian Ding Puya PC Lian Kima Fapa BCM Ramzau Tang Sergon Bial Vidal Robuanga Vizel Loma Fapa BCM Molchwam North Bial Te Anni Academy of Integrated Christian Studies AICS Tesuan and Silver Jubilee Pualin BCM Chan Mari Longtlaya Seminar Anne. Resource person atan Reverend Dr. James Suawkailia na Vice Principal AICS le Reverend Dr. Bilal Ramhluna Principal JBS Tesuman Anne. Reverend Dr. Rodin Moyaralte Principal AICS in AICS report lang pui ape seminar hian longtlai khopui chunga twal chung kaushan shanga upale rongbol tu baka fellowship shwai tu te amtel chanem hle ani Asia Pacific Baptist Federation Board say Mission Consultation and KIC Pastors Conference Kuala Lumpur Malaysia ne meka BCMIO in Reverend PC Lunzira Regional Director Gauhati Region Su Atela ani baka hian APBY Chairman Upa Jacob Vanal Janakhyang te BCM Veng Thar Kolasip Atelbok Nili o tour Mission Consultation and KIC Pastors Conference hian thupui chu connected and sent ti ni in APBF Nwaya Kaushan po shang te baka Mission Agency how to te antel chalea palai inziak lut hi mi za somsari pariat ni im Asia Pacific ramshang baka khovel mundang achang te in palai ankal khoma Baptist Missionary Society BMS General Director Kang Santan le Baptist Mission Australia BMA Executive Director Scott Pilgrim ten he hunhian manpui ani he conference hi Kuala Lumpur Baptist Church ten anthlen Asia ram le khovel ram shanga chanchin chala shelo te hna chanchin chashil dar na kong at tho hodan tur tele malak na shang te zir hawani a Kawishan po shang tele Mission Agency te malak na ngai thak ni in BCM Mission Department malak na po Reverend PC Nunziran Kimsang takina soya he conference hi November ni nga nilai ni Chanchin ni in November ni kwa pathian ni thleng nei tur ani
Mizoram missionary masaberte sab upale bubuang ate hunlaya Christian masaten baptisma channa atana an manchin sergo na baptisma luyami baptisma khurchu kumtam taknuwa man tharle ania November ni sang ni somni panga pathian ni khan BCM ramzo tang ko shana mi sumli pakhat zetin baptisma anchang Baptisma khur hi Christian masaten baptisma channa atana an manchin ania khovelin do pui pani na hun lai khan sipai hoten sakor tui inatan an manawangin baptisma channa mun tur chu achhaka an ker saka chu kom sang kha zakwa somkwa pani thleng khan baptisma channa atan man ani He baptisma khur masaber hi tuna chuan mi puin insukna hunata na an man ania BCM ramzo tlang chuan BCM ho tu tele Sergon local council te bia in anirem tina angin baptisma channa tan man anile ta a mun vel tifain commission member te October ni somni paruk le November ni khatte khan an natlanga November ni nia baptisma channa atan an mangchanta ani Chalai Christian Paul Electric Veng Unit lunglei te chuan komsang ni somni panga chunga planninga anda mission field lo ti chu November ni khatle ni ni sang ni somni panga khan home mission chakma baptist church arwala lung antlo November ni khasang ni somni panga khan home mission tlo turin GKP member somthum pasari meichia som pasari le mipa som pakwa ten bas pani mangin an thok chhuaka inri ni zana pathian biak in khom nein pulal lom zwala ralte in khom kai shwaya pu hlal ruadika unit secretary in thucha asoi tangwal kedal vensanga le unit zaipol ten zai rongbolna anne Pathian jing in khoma pulrem ruat namte unit finance secretary in khoma kai shwaya tangwal arl ruat fela unit president in thucha asoi tangwal jonathan lal ruat fela unit zaipol le CBC ruala lungkau shan zaipol te zaya rongbol na hunan mang Pathian ni chunnuwa fellowship nei ania tangwal f lal munsangan akai shwaya pu lal ruat dika unit secretary in report apea tlangwal mingthanzama missionary CBC ruala lunga thokmekin an rongbol na report pe in zona le chana hunman anibok Nula zedila lian kimile nula arlerem lianiten special item anneya hunhlimom tak an mang Pathian ni zana in khom nei chunzomin tlangwal Benjamin lalmal soma unit treasury na kai shwaya rongbol tu sil ruat felan thucha asoi nulalal muan pui le CBC ruala lungkau shan zaipol ten pathian fakna hla an sa a in khom na hian CBC ruala lung member lo in khom zong zong te luchunga kun ngata chongtrai sakna hun man ani Pathian na tho na satakin agaw shanti alang chuakin in khom le zaibo ruak anwamin hunlok thak tak an mang ani GKP Electric Veng Unit te hian chakma Baptist Church arwala lung te hi combo speaker chatak microphone pahni keng tel chu tlangwal arl ruat fela unit president in unit IO in ahlana in khom ban hnu hian gospel concert nei ania CBC arwala lung kaushan member baka khochen omle khochung mi te baka ringlo mi te engamazatin gospel concert hian sima hunnuam le hlok thak takan mang CBC arwala lunga hian kaushan member za som palian me kani GKP Electric Veng Unit lunglei te hian home mission na antlo commission member te ti hau tak le ti boilo zongin eile in tour guest le mamo shang te kengin ahmuna eironganin bol choba ka tharau lama na sataka hlok na changin mission veina lian tak chalai tia anin tu na sahle ani GKP Bazar Veng Unit lunglei GKP Maranatha Unit Longtlai le GKP Central Church Unit Aizol de chuan project a anda angin November ni thum sangni somni panga thojan zan khan inkhom tam zan hunan mang GKP Bazar Veng Unit de chuan November ni thum sangni somni panga thojan ni zan khan unit din champaphak tensenin kumin chunga an project zingami inkhom tam zan hunan manga Unit treasurer nula zedila ruat sangin hena changin iswa sibaibuk tu te ti thupui mangin thu changai thakani a GKP Salem unit harmony of praise te somani angin anin hena chang hian fakna hlangai thak ani inkhom zongzong hi za som sari velan ni a inkhom bana hian refreshment tui tak e ho ani bok GKP Bazar Veng Unit lunglei hi kumsang hazakwa somnga pasari November ni thum khan din ani a atira chuan Dorkai Veng GKP Unit ti ani member somni panga velin bulchanin pathian shuaina le ompuina na satak changzelin tundin hmuna hian member zaruk somnga paruk mipa zathum somnga paruk le meichhia zathum anom mek ani
Shuai tu masa te ka ishuai na in kumsang ni pasari November ni thum khan Golden Jubilee lom ni in kumsang ni som pasaria Diamond Jubilee lom le ani a GKP Bazar Veng Unit lunglei te hian Platinum Jubilee lom ngei turin tuna chang hian inbua seina an nei reng ani Unit din champaphak voi somruk pariat na pual hian November ni khat sang ni somni panga inrin ni khan biakin sakme ka natlang nein November ni hni sang ni somni panga pathian ni tlai khan Baptist Church Orphanage BCO tlo in luang chhuaka rongbol na sumfai cheng sing ni an hlan ani GKP Maranatha Unit longtlai chuan kumin chhunga ti hlotlin tura an lo rel Project 150 chu November ni thum sang ni somni panga thochen zan khan an mang Project 150 a hian speaker atan Reverend Silal Remmoy longtlai South Bial to pastor hne na changin thocha thatak ngai thla ka ni ba ka guest artist thole la ni ro pu hne na changin pathian fakna hla ngai thla ka ni bok GKP Maranatha Unit Project 150 a hian member za somkwa pali vel anin khoma inkhom ba na refreshment tui tak buat sai ani bok GKP Central Church Unit Aizol Chuan sangni somni panga project an lo da angin November ni thum sangni somni panga thochen ni zan khan inkhom tam zan hunan mang Tlangwal Emmanuel Rinfela Executive Committee Member in inkhoma kai shwaya GKP thutiam le din chan sreirwal na hun man ani bok Upasi Lalzar Moyan fuina thucha le praise and worship hun akai shwaya inkhom ten nuamanti in hlok thak an ti hle GKP Central Church Unit Aizol hi member zali pasari vel omin miza somthum vel anin khom thei ani Longtlai area BKHP mit voi hni na nei chu tluang taka zo fel ani Longtlai area Baptist Caution me chepol mit voi hni na chu November ni khatle ni hni sang ni som hni panga inrin ni le pathian ni khan BCM biakin Salem Longtlai thria nei ani Reverend David Lalmal Soma Sailo Longtlai North Bial to pastor to speaker atan man ni in lom chung lalpa rongbol sam zana chang ni ti thupui mangin thucha ngai nom tak ngai thak ani mi da hian mi khwal riak luta ron chim mi za som hni pathum anom ani Mi Chanzana Reverend Dr. Lalzar Liana Executive Secretary Longtlai area in Mid Hon na nein PHC Zir Khumi Assistant Secretary LABKHP CC in Inkhoma Kai Shwaya P Root Lelrampui Secretary LABKHPCC in Palailum Nale Bial Minglam na ane Chibaibuk na Central Mechepol LEKBK Longtlai area BMP Longtlai area GKP tenhe na changin ngai thak ani a BKHP Siaha West Pastor Bial BKHP Longtlai South Pastor Bial BKHP Vachuampui Pastor le Longtlai East Pastor Bial Zaipol ten fakna hla an sa a BKHP Mongbu Pastor Bial ten BKHP thutiam le din chan soirwal na an nei bok Pathian Zing in Khoma, P. Zolal Dinpui, Vice Chairman, LABKHP CC in Akai Shwaya, Mizoram Baptist Caution Mechepol Achangin Chibaibuk na ngai thak ani. BKHP Longtlai North Pastor Bial, BKHP Bungtlang South Pastor Bial, BKHP Phongpui North Pastor Bial le Longtlai South Pastor Bial Zaipol ten fakna hlan sakzoin speaker ni na changin thucha nung tak asoi ngai thak ani. Longtlai area a Pastor Bial somni achangin ankal khom ani. Pathian ni chonhu hian chomdol na inpuala hun man ani a PC Sangkhumi Chairman elect BKHP CC na kai shwaya BKHP Joypui Pastor Bial BKHP Mampui Pastor Bial BKHP Diltlang Pastor Bial le BKHP Paithar Pastor Bial te achangin fakla ngai thak ani chomdol na in chungchanga presentation MBKHP PF Lal Thanzami Finance Secretary GSB le Upa B Singpari Vice President MBKHP ten annei Longtlai area BKHP Coordination Committee ten chomdol na inatan cheng sing khat pe in bial ni achangin CDI tan chome ti chang le mimal achangin chome le sum ingamazat an pe bok pathian ni tlai hian adol tu kaushanin palai te tan choluem ba se sak ani Pathiani zan in khom hi Bilal din liani Treasurer LABKHPCC in Kaishuain BKHP Chongte East Pastor Bial BKHP Thingfal Pastor Bial BKHP Longtlai East Pastor Bial le BCM Khwer Longtlai area te achangin fakla ngai thak ani a speaker hne na changin thu charo pui tak ngai thak ani bok
Aizol area Baptist Choir sangni somni panga achanga sangni somni paria term te chuan Rimoi Khovel Best Choir Award an donga avoi khatna music video tlangzer na le pathian hne na hlanna an nei Rimoi Khovel chuan an silver jubilee sangni achanga sangni somni panga lumnan November ni khat sangni somni panga inrin ni zan khan music award shang sem chuaka chungjinga chuanin Best Choir Award loman Aizol area Baptist Choir ten andong he award nominee te chu Mizoram Synod Choir the Leprosy Mission Choir le Aizol area Baptist Choir te anni hetiang award dong thei tura zaipol member te le conductor te inpek na hi aro pui hle ani November ni sangni somni panga pathian ni zan khan ihminga moi bere ti le Chanchin cha ti hla pu David S mal som tuanga conductor phwa chu Reverend Dr Silal Hung Liana Executive Secretary Aizolin BCM Biakin City Church atlang zara upa arlorin kiman pathian ne na hlanna ane adu apiang ta na ngai thak thei turin Aizol area Baptist Choir official YouTube channel da ani a angai thatu ten ti sa le tharau lama hlom na an san ngei theinan he la hi pathiani mal som na in vorzel ro se Council of Churches in Mizoram buat sain seminar voi kuana BCM Biakin electric veng na thiala nei ani November ni khat sangni somni panga inrin ni khan Council of Churches in Mizoram buat sain BCM Biakin electric veng na thiala nei ani he huna hian CCM member kaushan te achangin palai za sumni ankal khoma seminar chum kwa na hi Reverend Dr Arlel Biagliana President CCM in kai shwaya Reverend Dr Lal Mangaya General Secretary CCM in paper CCM lopian swadan le malam thirna ti aziak chu zir ho ani chuma a paper present ngai thagani a hemi nu hian paper chungchang zona le chhanna soifiana hun man ani Tunhnai khat khan Reverend Tilal Oya na thial bazar bial tu pastor in seminar hi kai shwaya group lia in chenin soiho tur thupui pani pakhatna CCM hi kaushan mi puiten kan sha tlan theinan in program nge siam chinila cha ang pani na CCM in coming project anei tura cha ingting ni ang ti te mangin soiho ani a group tina changin soiho na arot na point shang an siam te ngai thak zui ani a chairman le secretary ten khai khom na fel taka an siam nu in program hiti top ani Council of Churches in Mizoram hi October ni somni pasari sangni somni pali pathian ni khan Mission Veng Presbyterian Kaushan Biakina din ani November ni khat sangni somni panga khan Chakma Baptist Church Serhuan Nunsuri a Christian Biakin Hasaber Reverend Arlerin Tluanga AICS Mission in Honna le pathian ne na hlanna ane Biakin honna le pathian hina hlan na hun manzo hian biakin chunga inkhom nei ngalani a silal thom liana missionary in inkhoma kai shwaya kalkhom telomna uparam wana secretary in manga zaipol KBD CBC Serhuan nun suite Korpui chwa pastor bam tele tlabung group zai te ba ka malzai Mary Silal fak omi BCM tlabung le LH lal en koli BCM saron tlabung ten zai rongbol na hunan mang Reverend Joseph Vanal Ruata, Mission Director, Reverend Dr. Silal Ruatanga, Executive Secretary, Chakma Baptist Church, Upa Cyril Chanpuya, Reverend K. Suresh Bachan, Corporate Swa, Pastor Technique na Chungin Tutsa Toy Ngay Thakani A, Reverend Arlel Rintuanga, AGS Mission in Patian Tutsa Ngay Nung Tak Asoizoin, Reverend Arlel Ngagliana, Bialto Pastor, Tlabung Pastor Bialin Malsum na Ining Home Achin Ani. CBC Serhuan Nunsuri Biakin hi awang fit somni pangali adung fit somruka lian ni im heta hian kaushan member za somnga borvel an loidon ani inkhom bana biakin tharlom na ro pui takil haungal ani bok Mizoram Chalai Christian Paul Rorel sangni somni paruk lo om tur pualin BCM electric veng longtlai meeting hola November nili sangni somni panga khan joint meeting nei ani Joint meeting a hian MGKP Shwai tu te mi som pakhat Longtlai area GKP office bearer Rorel dol tu tur GKP Longtlai North Pastor Bial office bearer GKP electric veng unit office bearer Longtlai khopui chunga Bial to Pastor Pathum executive secretary Longtlai area IO Upa T Vanal Dika organizing committee member Tebaka Rorel leina tur twal chung kaushan chairman tenen meeting hi nei ani
MGKP Vice President Puji Filal Remruatan joint meeting hi kai shwain zona le chhana hun man ani a rorel in bua sena atana chule poimo shangshangte MGKP Secretary Reverend F Zorin Human hena changin ngai thak ani a Nula Grace Lrindiki Treasurer MGKP in rorel thengtu chen puina sengnoi khatlan na anebo GKP Longtlai North Pastor Biala changin inboa sena kalpui dan le machop shang te ngai thak ani a tlailama chu hlui kil ho ngal ani MGKP Rorel Sangni Somni Paruk hi GKP Longtlai North Pastor Bialina thlengdona February ni Somni Paruk Sangni Somni Paruk zirtop ni khian BCM biakin electric veng Longtlaya nei ani ang BCM Fargo na Associate General Secretary Reverend Vanal Muan Kiman Crusade Thlothling takin anei Reverend Vanal Muan Kima AICS Service Chuan November ni khata changani ni sangni somni panga khan BCM Fargo na crusade nein huna manga crusade ta hian cha mari pastor bial zaipol ten anjoy o mani in khoma piang in zaipol ten zai rongbol na anneya kaushan an hlimin pathian na tho kaushan tia alang na sa hle Pathiani Tunhnai AICS Service le Fargon bial puipa ti bial chung kaushan shangte tlogwalin heti chung hian cha mari pastor bial zaipol te le GKP Fargon Unit 10 Praise and Worship hunan mang ani Crusade nei chung hian Fargon kho chunga BCM Fargon veng thlang ten biakin kharin crusade thi an chim thin ani Baptist Kaushan Meitsepol Serkon Unit 10 Bru Baptist Church le Changma Baptist Church Zolpui antlo Baptist Kaushan Meitsepol Sergon Unit te chuan kumsang ni somni panga chunga planninga ramchung mission Zolpui tlotura anda angin November ni khat achangani thum sangni somni panga chung khan senior advisor upa vanal lo mapunte hovin member somni panga ten Zolpui antlo Inrin Nizana Bru Baptist Church in Khomin PR Lil Thansangi Executive Committee Member in Khoma Kai Shwaya Pathian na tho puite kanni ti thu pui mangin PPC Lian Nguri Program Committee Vice Chairman in Pathian thu cha asoi PC Zaunun Mo in Pathian fangna hla sa in hunhlimom takman ani Pathian zing in Khoma PPC Lel Lian Dingi Executive Committee Member in Khoma Kai Shwaya BBC No Pangzai Pol Chalai Zai Pol le Nu Ho Zai Pol te baka BKCP Serkon Unit Zai Pol le Group 10 Pathian fangna hla ansa P Sidal Mingmoi Vice President in Danglam Ngai Lo Lali Swa ti thu pui mangin Pathian thu cha asoi upa vanlal lo mapunte Senior Advisor in Malsom Chung China in Khom achin ani BKCP Serkon Unit te chuan Bru Baptist Church te hnena hian TR litar som pe in Unit I o in P Zendilal Zik pui Jezer in hlan ani Tunhnai Fellowship nei le ani a P Silal Thanpari Finance Secretary na kai shwaya P Silal Rotwangi Secretary BKCP Serkon Unit le Bru Baptist Meitsepol changin report ngai num tak ngai thak ani bok Dr. Bilarin Zavi, Program Committee Member Nena Changin, Personal Hygiene le Meitsana natlang lon ti ngai thak ani a Meitsia te hi mi panen kan tak sabung siangain anlo awangin faina ko nga le sisial na ko nga kanin enkol uluk apoi mo thu le nu te hian kan pasal fanau te chataka kan enkol theinan keima ni kan dam chat apoi mo a Meitsana na tam tak kan chhal pui le kan thi pui fo chin hi atir te kanin enkol chuan ti dam thei ani chin chu wangin nu ho te hian kan tak sa sisial na hi kan ngai pui mo hle turani ti asoya kalkhom ten hlok thak an ti hle Pathiani Zana Chakma Baptist Church in Khomin PPC Lian Sangi Executive Committee Member in Khoma Kai Shwaya CBC No Pangzai Pol Nu Ho Zai Pol le PC Lanun Moi ten Pathian fakna hla ansa BKCP Serkon Unit Zai Pol le Group Anzai Book ani PC Sanguri President in Pathian tok turin in peiro ti thupui mangin Pathian thu cha ngai nom tak asoya upa vanal lo mapunte Senior Advisor in Malsom Chung China in Khom achin ani GKP Bethel Unit te chuan Kumina Project ka anlo da angin GKP Tlabung Unit antlo October ni somthum pakhat achanga November ni hni sang ni somni panga zirtom ni achanga Pathian ni zan chung khan GKP Bethel Unit te chuan GKP Tlabung Unit antlo zirtop zana avantang in khom nein nula hlal thamwani Tlabung Unit in khom kai shwaya GKP Bethel Unit President Pu H Vanlal Ven Himan Pathian thu cha asoi
nulamal som tluangi Bethel unit in pathian fakna hla asa a inrin nia missionary te omna korpui chhuah te tlo kwalin zana awantlang inkhom nei le ani a pubi ramdin moya tlabung unit in inkhom kai shwaya female voice Bethel unit ten zai rongbol na hun mangin rongbol tu pu arl thiang hlima Bethel unit ne na changin thu cha ngai num tak ngai thak ani inkhom ban hian fellowship nei chunjom ngal ani pathiani zinga tlangwal arlerin tluanga tlabung unit in inkhoma kai shwaya unit pahni te achangin zaipol zai ngai thakani baka nula debora b leldong kimi zaya rongbol na huna manga upa siram din moya senior advisor gkp Bethel unit ne na changin thucha ngai thak ani nula jel nun tluangi Bethel unit in thilpek hlanna anei bok pathiani zana praise and worship hun man ani a kaushan te a pathian na thona sataka langin hun nuam le hlok thak tak man ani GKP Bethel unit te hi member za som paruk vel ni in senior advisor te nen member som thum paruk lai bialpon fe chhuak hian an kal thei ani BCM ramzo tlang serkon member som pasari ten Tripura mission field antlo October ni somni pathum sangni somni panga jingdar nga vela BCM ramzo tang serkon commission member som pasari le driver pahni tene biakina changa chhuakin BCM kan mun commission le bial to pastor ten do takin an lo mi khwala atuka chunu thlang her sheta St James Higher Secondary School complex an thlenga missionary le thok tu dang ten lo hmakin zana hostel no pang mizali chuang nen inkhom na le fellowship hunan mang hawa upa pi biak than sang an english in thu cha chata ka soi thu le hla atla chhle a khamlo takin dar som vela an chin ani October ni somni panga sangni somni panga thu chhuan e khama sub room sia chiram para le machaya para khwate antlo a duptolia zanin khoman man puya upa Dr. LH Lram Moyan thucha nung takasoi October ni somni parok sangni somni panga a pastor bial thar tuimuk bial inkhom pui voi ni na anman puya hekhwa hian missionary anom to lova kaushan ero angel ngeta biakin thar anpo ame kane Bijoy Nandia zanhun mangin upadal wan puyan thucha nung takasoya inkhom bana fellowship nuam takin an manghova zai boruak acha theile October ni somni pasari sangni somni panga a Nazareth School tuidu le rayo antlo le a October ni somni paria sangni somni panga a bis Ramjan le tuimu Christian Academy tetlo in Agartala Mission Compound antlo a zanlama St James Higher Secondary School no pangtenen fellowship nuam taka mangin khamlo takin October ni somni pakwa sangni somni panga khan tluang taka ron ho in October ni somthum khan dam takin anun let le ani inkhom na le station antlo apiang hian solo group zai le visiting team zaipol mangin special item an nei hlom inkhom apiang in sermon ngai thak chin ani station a chuan chongchai ho na le hmun engemaw zata zai ho na hun man chin ani BCM Evangelistic team November program neite Invaders for God te chuan upa PL sang lura speaker a mangin November ni sari sangni somni panga achangin BBC Belthea kem turin an lutanga November ni somni pahni sangni somni panga a BCM Keltan pangzola kem turin an lut le ang Revival team Aizol upa Vanaliana speaker a mangin BCM Mwana Kaushan Aizola November ni ria sangni somni panga achangin ABC inkhom pui ma zong rongbol na nein hunan mangang November ni somni pahni sangni somni panga achangin BCM lengpui kaushana kem nei turin an lut le ang Ministry of Truth te chuan BCM Salem Aizola November ni ria sangni somni panga achangin camping nei turin an lutanga BCM Bolpui H Sauta November ni somni pali sangni somni panga achangin kem nei turin an lut le ang speaker hi mon sang pue song thu ani Team Logos te chuan BCM Bethlehem Tenzola November ni khat sangni somni panga achangin ABC Mazong camping nei hunan mangang BCM Konpui North Kolasi Biala November ni somni paruk sangni somni panga achangin camp an nei chunzom le ang speaker hi rongbol tu anjulal machwana fan ai ani Sinners friend te chuan BCM venglai lungsena November ni somni pariat sangni somni panga achangin camping nein hunan mangang speaker hi upa F Laldin liana ani Pista sipai team te chuan BCM zone hnuai isa November ni thung sangni somni panga achangin camping nein hunan mangmek speaker hi upa Silil Munsanga ani
Crystal Chan Chwa team te chuan BCM cher hluna November ni li sangni somni panga achang khan camping nein hunan mangmek speaker hi upa kelel remruata ani Zabiza Ministry te chuan BCM luangwal lungleya November ni nga achanga niria sangni somni panga chung khan crusade nein hunan mangmek November ni somni pakwa sangni somni panga achangin BCM lungrang sauta camp anne chunzamang speaker hi upa zendil thansanga ani Gospel Ministry te chuan BCMR van nea November ni khat sangni somni panga achangin camping anne speaker hi upa RK Vanel Ruala ani Revival team lunglei te chuan BCM Varcheka November ni khat sangni somni panga achangin camping nein hunan mang speaker hi upa tilal engzawa ani Mizoram Evangelical Ministry te chuan November ni khat sangni somni panga achangin BCM hauruanga camping nein hunan mangmek speaker hi upa RL Thianglima ani Gospel for All team te chuan BCM Diakon Kolasi pa November ni khat sangni somni panga achangin camping nein hunan mang speaker hi upa F lanun tluanga ani Gospel Messengers team te chuan BCM Setlhuna November ni kwa sangni somni panga thleng crusade le camping nein hunan mang November ni som sangni somni panga achangin BCM Bungtlang West sa camping anne chunzomang speaker hi upa Bil Thanliana ani Evangelical Ministry te chuan BCM Khwanglum Pangzola November ni somni paruk sangni somni panga achangin camp anneyang speaker hi upa David H Lalom kima ani Shalom Ministry te chuan BCM Aizawl West din thara October ni somthum pakhat achanga November ni som paruk sangni somni panga chung hian camp anneyang speaker hi upa lal chuan omasailo ani Horep Ministry te chuan BCM Zotlang North lungleya November ni khat sangni somni panga achangin camping anne November ni somni pakwa sangni somni panga achangin BCM Khongbok Pangzola camping anne chunzom leang speaker hi upala shat pwe chongthu ani Crystal Cross chongtu te team te chuan November ni somni pasari sangni somni panga achangin BCM New Harchi pa camping anneyang speaker hi upa TC dal chandama ani Remna Palai team te chuan November ni som achanga ni som paruk sangni somni panga chung hian BCM Thinghluna crusade an nei anga BCM Calvary cherhluna November ni somni pakwa sangni somni panga achangin camp an nei leang speaker hi upasi Ramdin Moya ani Cross Thopuang to team te chuan November ni kha sangni somni panga achangin BCM Khoshia camping an nei speaker hi upa Vanal Engmoy Sailo ani Ramthim rungbol na Chanchin ilo ngai thlang u Arunachal Westfield October ni somthum pakhat achanga November ni hni sangni somni panga chung hian NBCC 10 Daborizo Mission Culmination Program anne Tagin Baptist Church Association chu mani kutle ke kal chhauchan turin mophurna anhlan bok BCM achangin field director le thoktu pathum ten he hunhian manpuya pathiani zinga Baptist machangmi paruk anom Daporizo a hian BCM hian NBCC thoktu native workers chomlai pahni anei mek bok ani MPN MH Field November ni khasangni somni panga khan paretha pasorbial executive committee nei ani pasorbial in khompui nei dan tu rel ho ani November ni khasangni somni panga ve khan lavada pasorbial shwai tu te chuan anbial chung kaushan te tlo chwa program an mang avoi khatna ata November ni kwa sangni somni panga mangkhian darakot pasorbial sammelan nei tum ani a he in khompuya hian speaker atan Reverend Saheb Lal General Secretary Baptist Church of Central India man ani ang he sammelana hian baptisma program po man ngal tumani Jharkhand Field October ni somthum pakhat achanga November ni hi sangni somni panga khan Patabari le Kolabagan Circle in Kopte Swan Bialro le in khompuyan nei Palai kalza thi mi za somgwa velan ni speaker atan pu David Lalchan puya missionary man ani Inrin ni chuma a ro rel na tlwang taka nei ani a thupuetan aram le afel na zon masak mathaya bungruk chang somthum pathum ti ani inkhom pui hlung tak le nuam taka man ani
November ni sang ni som ni panga pathian ni khan ringthar baptist machang pathum an oma November ni li chunga ni sari sang ni som ni panga khan BCM cha mari aizol chuan Jharkhand field lo in mi som paruk an kala field chunga missionary station shangle boys hostel te tlo in field mamole kaushon chan pui ngai te hna chan pui na an hlan hunwam le hlok thak tak thok tu te nen po an mang thei ani October thachunga Christian Hospital report ilongai thlang u OPD in entir zan sangkha zakwa som panga admit zan zathum som kwa panga naw piang zat somnga pariat hospital mi thi zat som major operation zat somruk pakwa minor operation zat somthum pakwa endoscope en zat somruk pathum ultrasound en zat zathum somli pakhat colonoscopy en zat pasari dialysis za somthum pathum physiotherapy za som paruk laboratory exam zat sangni zathum somni pani x-ray zat zali somnga pakwa ECG za somnga spirometry pasari CT scan zat somkwa pakhat blood transfusion zat somriat pariat October sangni somni panga chungin hospital poor patient fanatan chengnoi khat sing sari sanga zanga somni panga mi chhanem ngai te pol haule kaution haute achangin don ani a October sangni somni panga chung vek hian damlo somli paruktan chengnoi riat singthum sangthum zali somthum pakhat man ani bok October sangni somni panga chunga Christian Hospital serkon in thilpek adonte pi vanal ruatiral te serkon heater leina tur cheng sanga le cabin man tur wooden step chatak pani October sangni somni panga chunga Christian Hospital serkon blood bank da tura athlona thisen petute government JB college thisen unit somthum paruk GKP Vengla unit lungle thisen unit somni pali GKP Edenthar unit lungle thisen unit sompariat BCM advertisement Relief and Development Department Nuaya Cheita Tehian Training Hon Anile Dona Zirtu Tsuan Plain Paper Adil na Ziakin Mani Loina Kaushan Lekha Thil Telbokin BCM Headquarters Office Sergona December ni Khatsangni Somni Panga Theng Thelu Thei Ani Tailoring January changa June sangni somni paruk seat som pakwa Beauty and Wellness January changa June sangni somni paruk seat nga DCA pakhat January changa June sangni somni paruk seat thum Bakery January changa June sangni somni paruk seat thum Aluminium and Steel Fabrication January changa June sangni somni paruk seat riat Interview hun December ni sangni somni panga thole ni chomhadar som pakhat interview mun sub upale pubuanga hall headquarters office serkon contact number 8729826092 khati zong kha Tunhnai Chanchin November ni khata changa November ni riat inkara kaushon nungbona Chanchin kansha theite chu ani e